Gasa itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyag. O anya, mayat ka ka din anak ko. Mayaten tiriknam. Una na, mayatin tirik na. Isuna lang tagkakapsotak. Ha? Makaturturog ako siguro, nanang. Sige, maturog ka nga rodan, anak ko. Agpapigsa ka, tapno makastrak kamatan ije pagadalan, no talaga amayatan tiriknam. Adon tima mismo nga activities. Una nanang, kaya't kumutanti sumbrok iji pagadalan. Kanya ngay day taibot mau kabsat. Ay kwa, si daen kapsat. Ipan ko man ije balay da silya. Nagluto ak ngamin iti tinula. Inak man padigwan je apaw. Kastaya. Ay huwag gayam. Kumusta mo tanja po kaw? Mayat ka din tirik na. Mayat meten kapsat. Tanakarwarda meten ije ospital. Bareng anog tultuloy yan da je apigsana. Ay wala. Kasi may nagkarasubli iji ospital. Wen nga road, maasyanak unay iti apo. Malay tulod mo na si daundan. Tapno agsabaw da. May bagay ita ang matutudaw. Anya ka din day tananang? Amangan mat no saan ang mabalingkin ni Mario ti kastasidan. Ayos laeng daytoy, anak ko. Native mat amanok daytoy. Saan ko aginatang ije store? Sige. Ala, bumangon ka Mario. Tapakanin na kanilolam. Uwan, nanang. Ibusam daytoy apo, kwan. Uwan, lola. Agyaman ak taing tuludan dak iti si daet. Awan anyaman na apo. Kaya't ngamin ni Lola apumigsa ka dagos. Iso ang nagluto ak iti manok para ken ka. Basta ka di, lola. Alaman nga rod. Subuan na, tara manaktiin luto yo. Kumusta mo tanti ka nakak nanang? Mayat ka din tirik nana? Nasaya at matanak ko. Mangan matan iti husto. Saan akas iti sigod ang masapul apilpilitan. Amangan mat, no salamangan no da kayo timang pakanken kwa na. Ha? Amok ngamin ti ugali ni Manang Celia. Di na maanusan ang subuan ti anak na. Kanayon na nga ibaga, akabaulan kanon ni Marlo ti agisubo iti kanen na. Nga uray mo't masakit jay ubing. Ay, daytang arod mo, tijak kayat kinimanang mo. Kanayon nga agong unget iti anak na. Di lamaasyan. Ay, amo dalang nga rodan nga ada sakit ni Marlo. Ngam noong tanda nga agasawa. Kasla animal jay ubing iti pampamayanda. Maasyanak nga rod iti kaanak kamanak ko. No kayat ko madama ng musilya kan manong mubuyet. Tauray dituyan balay nga agnaud. Di da kayat Tawan ti pagpapasan da iti pungtot da. No kasjay nga dati saan da pag kinaawatan nga agasawa. Awanan kay tibain. Talaga nga imparupa mon kanyak asa anak ng umdas para kan ka. Ha? Apay, anya ti adda iti dayjay a babae nga awan kanyak. Tanasken pa'y nga agbabae ka, ha? Daytang iwat mo. Nagpiksa. Mabalin ka din nga kapsut mo tagsaw. Tapay, mabain ka ang mga dagiti karuba nga da babaem, malaksid kanyak. Anya ka matan boyat, nagawan abayin mo. Sa anak nga agsapol iti sa bale a babae. No perfect ka ko mga asawa. Anya, kayat mo asawan, perfect dayjay a babae? Wait. Perfect ni Juliet. Adamin ken kuana ti galad ti maysa a babae a sapsapulat. Manakawat. Saan anangiwat? Ken
napintas. Awanan ka itibain. Maminsan pa atong panak. Tamakaraman ka talaga itinapigpig sapay ngem tungpa. Nanang, kaya't ko kumatimapan iji balay da lola. Ha? Amumot akatutudo na lang. Anya pa'y laang timapan mo aramidan ijay. Inak ko mamakiay ayam iti kasinsin ko. Nabayag ngamin asaan kami ang nagay-ayam. Saan? Nukunak asaan? Saan? Sige mo nanang. Anya kalakit din ay ang ubing! Nukunak asaan? Saan? Anay ko? Ha? Aglablabas kan nga ubing. Awan ti may saasaukan ka. Anay ko? Padasam ti rumorta kitaan. Saan lang aday tati maramanong kanya? Salbag kang ubing. Awan pa'y tinasaya at nginaramid mo. Malas ka lang iti panagbiag. Nanang, nakunamot ni manang ami kanyak itay, anangag na kano, akas taunay manen apungtot ni manang Celia, idi kalman. Ha? Uray la kano nagsangit jay ubeng. Ay na, sigurado binaot namanan ni Marlo. No saan, tinungpa namanen. Ay, unay matan ti kapsat mo. Kaasi ti apo iti kasjay nga aramidan na. Jak lang amin kayat ti makibiyangkat. Taamok ngagsinong bat kami laang kinimanang Celia no inaramid ko na ita. Ala, bayam tasyak ti makisarita kan kwa na. Saan anasaya at dayjay nga aramidan na iti anak na. Nasaya ta nagsabat ta kabsat. Wan kapsat, apay ka di. Masaludsod ko lang. Apaya ka na yun ni meten amangag. Panangap apa ni Celia iti asawa na. Ha? Uray tengat rabi ay nagpinpinukaw da ken ni Buye. Kasta ka di kapsat. Mangag mi pay no maminsan ngagsangit ni Mariaw. Ngagan anawa kadakwada. Ngam isumot ti ong tanda. Isu ti pagipapasan da iti pungtot da. Ay, jak nga rod amo no anya ti aramida kadakwada. At damatan na akam da nga kasawa. Ti kanyak laeng, katjay apo ko. Numabalin la ko mga alaek laengan, tayjay latan balay mingag naed. Ay nasaysaya at akabsat. Ay nakakaasi di ubeng ko naktumait. Naimbag ko manawan sakit na. Ang naisigod mo't ti sakit na iti pusaw. Day tangarod ti kanayon ko apagdanakan kapsat. Barang makasaritak ni Celia, taalaek laengan ti apo. Salbag ka rit di nga ubing. Uy, awanan ka itibayin. Awan pa nasayat nga narabid mo. Pasig amalas ti ipapay mo dito balay. Tatang? Panunutong kumamot Nangina tigat gatagak nga agas mo tong galawas. Iso at tumulong ka kumamot iti unag ti balay. Anya? Sumang petak awan pa'y naluto amakan. Salbag kidi. Awan latag numanyo iti inamet. Awan pa'y pakairanudan kada kayong agina. Anya ka din day tangar aramidam iti anak mo, buyet. Apay, anak ko mo day tayo. Disdisiplina lang nanang. Iso mabalin ka day, di ka makibibiyang. Anya? Anak ko day tayo. Iso nga awan karbengan nyo makibiyang. Kaya't ko lang adisiplinaan. Amo yumat manang Celia. Asipod pa'y kat ada sakit day anak yo. Saan laang agagangay asakit? Gaputa sakit kat ngarod iti puso. Anya ko maita? Ha? Di kayat ko asawan. Saan yung kumamot a pagpapasan iti pungtot yo? No kasjay nga aga pa kayo kinibayaw. Anya ka din day tanga ibagbagam si Carissa, ha? Ha? Makibibiyang kamutan iti problema mi nga agasawa. Sa anak ang makibibiyang iti anyaman a problema yung nga agasawa. Ti kanyak laang, ti salon at ni Marlo. Ngamin, isumot din ti ad-addaan nakakaasi no aga pa kayo. Kan uray basit laang abanag ang maaramid na akamali, kat bautam, wano saan,
Tung paamlatan. Anya. Sakit iti puso ti sakit na. Ad-adda ama trigger. Gapo iti aramidan nyo kan kwa na. Ha? Awan karbangam amang ibaga kanyak iti kastarisa. Ngamin anak mi ni Marlo. No babautan mi, wenno tungpaan mi, kayat mila ang ama disiplinaan. Mawatam. Anya? Iso apang nga asiman, ta saan ka man nga agsao kanyak iti kasta? Akas laam mom ti amin? Iso tiwagas mi tapno madisiplinaan. Iso asika, aguli magkalatan. O Marlo, nagpakada ka kadiki ni nanang mo? Sakbay ka nga imay dito balay? Ha? Amangan no saan? Inton kwan, bautan na ka man ng dayjay. Nagkunakan ka umay pa dito'y asaan nga pakada kanyak, ha? Imub-ubingan ka pa ilaang nga masursuro mo ti agulbod. Ay naman ang selya, gusto ko man. Kasi matay taubi. Di ka makibiyang, no di mo kayat nga iraman ka iti pungtot ko. Awanan ka iti baing ubing, sakit din nga inam ti ulbudan, ah? Saan kayo mat ngayon ulbudan, nanang? Anya saan? Ulbud ka nga ubing. Ay nasilya anak ko. Maasi ka kumabot iti anak mo. Saan kumabot akas ta ti pamayam? Di ka makibiyang nanang. Konsintidor kayo unay. Kasano ang madisiplinaan ti ubing no kasta kayo mat? Anya. Kaya't ko ang madisiplinaan da ito anak ko. Iso ang mabalin ka di. Saan kayon ang makibiyang? No diyo kaya't ti mairaman iti pungtot ko. Sumardang ka no di mo kaya't atong pangan ka manan. Aglablabas ka matan nga ubing. Kasano ka ang madisiplinaan no kasta ka? Ha? Agyaman ka. Tatong pala ang tinaaramid ko kan ka. Nawan sir-serbik nga anak. Apay-bay langay gat-gatangan dak iti agas ko. Bay-bay anda ko natap na mapukaw akon. Nagtiagan anos iti kastingar aramidan nyo kanya. Anya. Naimbag pa'y dagiti naganak ti kadalak. Oray niyan Teresa. Saan nakastwedar aramidan da iti anak da? Ngam siya. Kanayan akastay. Nauma ko niti kastay abiyag. Saan lang ko man ada kayo tinagbalin ngayon na naulpit kayo. Anya. Apa saan arumor ni Marlo iti silid na? Saan sa payanangan? Bayam tagnakam. Apay manen aya. Agasam. Napan ijay ayan dananang. Asaan man la nagpakada amapan makiayayam. Napanlatan akas laso. Eket binaot mo kuma. Saan nga agnakam ti ubing apasigla sao ti ibagbagan. Bautem tapno agpanunot. Tinungpak ka. Nasaya tapno madisiplinaan. Nanang, impandamot gayam ni Marlo iti hospital idirabi. Ha? Asino tinakaibagakan ka? Ni Manang Jocelyn, nasabat ko la itay. Anya, kastaya. Mala, agpulis tang araw tamapantay di ospital itamot laang. O sige nanang, mabiit laang. Marlo, anak ko. Anak ko. Apay ang gasto'y matan tinapasamag. Apay! Kunak langit din. Namayawin tayo matlang ni Marlo. Anasaranta. Kan makasarita tayo pa. Hanggang saan nga yaman. Wala yun, di gasto'y napasabak iti apo ko. Oh, anya ita, tawanan ni Marlo. Daragsa ka din. Agmuyumat nga dasakit na iti puso. Kabailan mo't siguro ti agas na itaging kang aking bag. Ngam saanan.
Kaputa na trigger. Na-trigger lang gapo iti aramid yung anak-anak. Nanang, Agbabawi kayo itan. Ngam naladawon ti amin. Saan akas iti aramidin nyo ti panang disiplina iti anak. Apay da kayo. At daan kayo iti husto nga itan. Ngam saan kayo pailaang anadisiplinaan kumparakin ni Marlo. Amanulaang titawan na. nanang, Diyak ambunuan niya kayo ang klase anak-anak. Si Kaselia, amo manipod ubing kayo nga kakapsat. Saan ko nga inararamid kada kayo tikas iti araramidin nyo kan ko anak. Nga uray kasta unay akinabastos mo kanya ngayon. Ngamda kayo kit din timang disiplina iti anak yo, iti sana na saya awagas. pakawanan na kami kung mananang. Agbabawi kami itan. Ammo manang Celia, imbes ang maasyanak kada kayo nga agasawa, wano makipaglading itak iti ipupusa iti kanaka. Ngam saan? Tatipong tot kan gurak kada kayo ti ad-adda amarikrik-nak ita. Nagado ti agasawa, asaan ang mapagasatan ang madaan iti anak. Ngam apay akas tati kinaulpit yo ang naganak. Awanan kayo iti konsensya. Itataawanan ni Marlo. Sapay na kumata pagbabawian niyo ti amin hinararamid yu kankwana. Ngam sa bagay, awan konsensyayo. Iso nga amok ang makaturog kayo lata iti nasayaat, nga uray awanan ti anak yu. Saan kumamit akas tati pa nagsasong kanya, ading ko. Anyang harap ti kayat mo amangag mo kanyak? Maasyanak kada kayo? Ay na, iti kaano man. Sa anak amasyan kada kayo kunak tumat. Nang runakan ka pa ng Celia. Awan pusom nga ina. Ado dagiti nasaya at awagas, tapno disiplinaan ti anak. Tay panang disiplina asaan da kuma ang mapasakitan. Amang itunda iti saan anasayaat, apasamak iti biyagda. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Gasa iti biyag. Apay ka di nga inawis nak dito restaurant, Alvin. Saan ka di nga inton umay a biyernes ti panag-date ta ko man? Kaya't kalaang ang makita, Lani. Kailip ka ngamin kahit. Kan may sa, kaya't kung ag-relax ka mat sa paminsan. Si kahamat. Adamot inton biyernes, ta iso ti date ta ko man. Miss ka nga ron. Apay, di mo ka di kayhat ti panag-date ta. Kan may sa, amang ano di mo manan usaran ti day off mo, kat sumrek kalat ta iti trabaho. Kailiw ka mat, Alvin. Ngam, ay, kasapulan ngamin ngagtrabaho ak. Amumat nga awan ti uray piso ang maawat ko iti ama ti anak ko. Apay no ituloy mo ti panagadal mo, Lani. Sana bali, tamay sa laengin atawan kat agturpos kan. Kayat ko ngam amumat asaan ang mabalin. Kasanon ti anak ko no sa anak ngagtrabaho. Di mon pakadanagan ti anak mo. Mabalin mat nga agaw awirak. Ay nasaan kababain mat iti inam. Pagbainam kuma, ket nobya kamat. Kan may sa, maawatan ni nanang. Gaputadyak inlimad ken kuana ti maipapan kada kayo iti anak mo. Maasyan tupay kan ka. Ay, mangantakit din. Lumamiisan ti inorder ta amakan. Narabian ka manan na si Mangpay. Inawis nak ngamin tinobyok, tatang. Apay, kaya't mo ka di manan ti agpasikog? Kaya't mo ka di manan ang manayunan ti anak mo? Tatang, saan kayo kumamit nga agsaw iti kasta? Napan kami laang matnangan kin ni Alvin. Ahaw! Amom lanay, ti panagkuyog, isaw, ti pakalaan iti sikog.
Tatang, agtalag kayo kumamot kanya. Ay na, mangagan ijay ruwarti sa uyaw. Apay, anya ayati mapaspasamak ka na kayo, lakay. Ha! Dayta anak mo Talaga asaan nga agpampanunot. Narabyan manan na si Magpad. Ket nagpaitulod pa itinubyo na. Ay nalakay, nasingput ni Alvain. Kat panagkunak, di nanto pasakitan ti anak ta. Aha! Ay nabakay. Awan ti makunaan na singpet itapanawan. Makitam dayta anak mo. Gapaw iti panagtalik na unay itinubyo na ide. Ha? Naganakat nga rude na balasang. Tatang, saan matkat nga agpapada ti lalaki? Ha? Tay kalintagan ti bagim? Ha? Husto mati ko na ti anak ta, lakay. Isakit mo kat ngamin, di ta anak mo. Iso akas na. Ha? Jay lakay kayat na ter aramidin na. Iso nagbalin kat nga ruden a single mother. Ay na! Ay! Di ka kayo manlagan. Suron kaun! Ha? Nanang, malabay amon ti amamanak ko. Amumbetin ti ugali na. Nasa pakamot asumrek iti trabaho manak ko. Wananang, sigurado, adumanan ti customer ija snack house ita. Ala agan anos ka anak ko. Bareng makasapol ka iti daduma panggadam. Jay kumamot na ngato ti sweldaw. Wananang, ngamno itapay laang nga awan sa bali apang gadak. Ijay pay laang snack house. Tapno adamot ati maitulong ko. Para iti kasapulan tayo dito'y balay. Kanti masapsapul ti anak ko. Alawon, anak ko. Ang an-anusam latta ko mati amama. Agmay-maysa ka ngamin nga anak me. Iso ang masayangan launay, iti di mo na ilupas a kursom. Ulitak manantag daw iti pamakawan iti inaramid ko. Nanang, hustaw anak ko. Di ka nagkidaw iti pamakawan. Kasta talaga ti biag, adda pagbidtutan. Tinapatag, ammo nga inaksiptar ti kamalim. Kat nailintag mo, agyaman ako unay nanang. Ngam ni tatang, di nakpulos mapakawan. Di mun panunutan ti ama manakaw. Dumteng to ti aldaw amaawatan na ka. Kat mapakawan na ka. Tikit di masapsapul yu iti anak mo, ti panunutam. Wananang, kitda kayo kumapay ti makamo iti anak ko. Ay na anak ko, di mo pa kadanagan ti apo ko. Kabailak ngaw awiran. Ken addamot ni antim akura. Tultulungan nak nga agaw awir no awan ti aramiden na. Wan nga rin nanang, saan mat ngaminan anak ki asawa ni anti? Wala anak ko. Sumrek ka din iti trabaho, tapno saan ka amaladaw. Kat agan-anad ka iti dalan mo. Carlo, anya tar aramidom dito snack house. Oh, Lani. Jack na naman na makita ka dito eh. Agmay may saka man. Apay adi mo kadwa tinobyam. Oh, di ako nagpalpaligaw, Lani. Sana ka naragsak iti sidong ni Abi. Kasi ka, awan ka di pa inobyom? Aging ka kadiita. Kat saan ka pa'y laang anagbaliw? Anya ko matirumba nga baliwak. Natarak matkat. Abay, di na kon kayat. Ay, diyak amukan ka, Carlo. Manon kitawan ti anak ko. Ngam saan ka pa'y laang anagbaliw? Oh, aywan. Talugaya man titawan ti anak tanya. Awan ti anak mo, Carlo. Kan mabalin ka di. Pumanaw kan. Apay papanawan nak. Kat sa anak pailangan naka-order iti kanak. Oh, Lani. Nasuro ka talo at tawan kaya man tinaglabas. Iti nagsinata. Ngam saan pailangan nagkupas ti kinapintas mo? Awan ti panawin ko ang makisarita kan ka, Carlo. Adu pa'y dagiti customer anas kan nga asikaswa. O anya,
Itulod kan, Lani? Wan, Alvin. Oh, apay. Nakalidliday ka, mate. Ada ka di parikot. Ay, mabwisit lang amin, Alvin. Mabwisit iti niya. Ada ka di napasamak ajak mo? Ay, nagsabat ngaming tidalan mi iti ama ti anak ko. Aniya? Ada ka di inaramid na kan kaadakas. Ibagam ko makanyak, Lani. Awan, Alvin. Imay naklabwinisit ti awanan bain a lalaki. Wala. Bayamon. Tinapateg. Di nakadinangran. Wan, maala agawit ang arutan. Amangan numarabyan ta, kat agungot tumanan ni tatang. Adda ako, nanang. Adda kayo matgayam dito'y balay, Auntie Cora. Ni ka di Alvin, di nang itulod kan ka kaanakan. Huwag nga agpay sa ula ni anak ko. Apay adi mo pinatuloy, tapno imay kumamot nagkapay. Imbagat, nanang, Auntie, ngam sukunan na kanong amin ti kapsat na. Kan may sa, amangan numakita ni tatang, kat pagsasawan ng tumanan. Sa bagay matkit di Duapay mat ngamin at inakayat ang makirelasyon ka manan iti sabali. Katawan mat ti parikot iti dayta. Abangan ka nung amin, no si kugandalaang manen na ito'y kaanakam. Ay, una yun ni Manong. Saan matkat nga agpapada ti tao dito'y lupong? Maawatak matket din ni tatang, Auntie. Gaputapod numat ngamin asa anak ang nagpampanunot. Ay, nakaanakan. Saan pa yan naladaw ti amin? Ituloy mo ket di ti panagadal mo. Saan atubeng ti kaaddan ti anak mo, iti panagadal mo? Hustaw ti imbaga ni Antay, anak ko. Taadda kami met asidadaan, amang suportaken ka. Anya nga'y kaanakan, nakapagpanunot ka ka din? Agenroll ka ka din ton sumaruno a semester? Kayat ko lang unay, Auntie. Ngaman niya, kaanakan. No parikot mo ti pang matrikulam, nakasaganak amang tulong kan ka. Kababain mat kada kayo, Auntie. Ay nakaanakan, pagbainam ko ma, kabsat ko ni tatang mo. Kan may sa, awan mat anak ko apaggastusak, tawan kat nga rod asawak. Ni Auntie mat, maalayo pa hilaang ti agangaw. Mala, uban lugot ka ni ti ibagbaga, kaanakan. Ngam, Auntie, kasanon ti anak ko. Ay na, di mo pagparikutan ti agaw-awir iti anak mo, kaanakan. Pag tinulungan mi iti inam, ngaw-awiran. Auntie, Ala, di ka nagkadkad, kaanakan. Agsagana ka, tainta mangirwar ijay bangko iti aramatam nga agiskwela manan. awatag nga tanti ising-singasing ni Auntie kanya, Alvin. Nga anya, Lani? Kaya't da ngamin nga ituloy ko ti panagadal ko. Ay katuan Day tangarod ti kanayon ko nga ibagbagakan ka. Ngam, manuntitawan ko. Di mon panunutan ti taon mo, Lani. Taawan ti binakatan kanlin na kayan no maipapan iti panagadal. Panunutan kit di ti masakbayam. Amangan no addam ako na dagiti tattao. Di mo ikaskaso dagiti ibaga ti tao ken ka. Tinapateg, para iti masakbayam. Alvin, Ala, agenrol kan. Ado kami amang suportaken ka. agyaman ak unay kan ka, Alvin. Udno ka day, ti bagbaga na kiti ka aruba, ang nag-enroll ka manan. Wan, tatang. Anya, hay na agar-arap apkalaang iti dinto mapasamak. Pangalaam kumangay iti pang matrikulam, kas kada paggatang mo iti masap-sapol ti anak mo. Kasla narikat nga agpaiso no panunutan, tatang. Ngam awan ti imposible iti Diyos. Amok at ulungan na. Aho! Day tagabin ka, tikun kunak.
No saan ka kumagamin ang nagpasikaw gadagaws, nalabit may sakay ta na profesional. Unay matdaytan tatang. Aging gaita. Nasakit pa ilang ti panagsasuyo kanya. Ha? Anya ka diti kayat yung aramida tapno mapakawanda. Oh. Ay namanong lito. Nagagko ti saritaan nyo iti anak mo. Ha? Ha? Anda kayo gayam di tanti. Ah, Lumabas ako mangam nagagko ti panagsangit mo. ah. Manong, saan ka kadi amasyan iti anak mo? Ket, basur na. Gapo tanang arami diti banag asaan amay parbang. Nalabas ka unay manong. Imbes asuportaram ti anak mo. Saan mo't tay parupam launay ti kamalina. Oh, Ala, huston la ni kanakan. Di ka nagsangit. Lipat mo dagiti imbag pagati amam. Ala, huston la ni kanakan. Di ka nagsangit. Baybayamon ni tatang mo. Auntie, talaga ka di akas to eh. Na nagkamali kat awanan ti karbangan na amang pasaya at itibiyag na. Di ka kumagsaw iti kasta kanakan. Dumtang to ti panawan amamiris ti amam ti bidot na. Mangrugin ti klase yo inton bigat. Kat iso kumati panunutam. Auntie, igaid mo kit di ti panagadal mo. Kat kanayon alaglagi pa nga da kami kininanang mo. Anak kasuportakan ka. Ang yaman ako na'y auntie. Kat ikari, igaad ko ti panagadal ko. Italak mo iti apo ti amin. Kapalam da ita, kanakan. Ang yaman ak iti kinasayaat kan kinaano siyo kanya kanti. Asino kumapay tagtitinulong, no sana da tayo. Kat namnamaag ti panagturpos mo, kanakan. Wen, auntie, ipanamnamak da ita. Ha? Apay nga da ka dito'y balay, Carlo. Himayak, gaputa kayat ka makasarita. Kan kayat ko makita ti anak ta. Iti anya aga po. Ken saan ka di, ana ibagakken kang awan ti anak mo? Lani pangasim. Himayak tapno kidawak iti pamakawan mo. Kastamutan ka dagiti dadakal mo. Sige, tapno awan mat ti makunkunam. Jak iimot ti anak ko. Nawaya kalatta amang sarong karakan ko na. Gaputad damot karbangam iti uping. Agyaman ak, Lani. Talaga ka di addi na kumapakawan? Napakawan ka. Apay kit din asan. Saan mat abim matuti pusok. Tapno jak mamakawan. Oh, agyaman ak, Lani. Kahit umanugot ka ka din na makisinoblihan kanyak. Napakawan kan, Carlo. Ngamla dingita. Gaputa sa anak ang makisinoblan kan ka. Oh, Adda nobyo. Kat mariknak unay ti panagayat na kanyak. Iso apasensya kan, Carlo. Lani, nasabat ko di tadalan ti ama ti anak mo. Naggapo ka di dito'y balay ti awanan bain a lalaki. Wan tatang, imay nakla ang kinasarita ni Carlo. Kinasarita, may papanidaan niya. Kayat na lang ang makita ti anak ko. Ken kayat na ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti nararamid na iti kalabas, tatang. Kat, pinakawan mo ka di ti duldog a lalaki. Wan, tatang. Danga! Itikas niya nga inaramid na. Kastalaang kalakaken ka ti bang pakawan ken kuana. Nudyak pakawanan ni Carlo. Sigurado adi naksardangan, tatang. Wah, Amangan no kanayon nakmatla disturbuan. Ken maysa, asino ako maasaan amang pakawan iti padak a tao. ho, jakamukan ka. Imala ka unay iti inam. Nangag ko ti saritaan nyo iti amam itay, anak ko.
pudno ka day nga imay ni Carlo. Wananang, kat nagkidaw iti pamakawan. Di ako nagpangadwa ng pakawan kankwana. Ngam inyunay unay ko asaan ako na makisinublan kankwana. Kat no ti may papan iti anak ni. Diyak ipaidam kankwana. Gaputad damot karbangan na kasama. Nasaya at matnukas ta anak ko. Takas ta ti rumbang. Kat, kumusta mo ti umuna nga aldaw ti klasay? Kaasi ti apo, awan mo tinagbalin aparikot nanang. Iso na laang, ta medyo na ikaw Ala, anusam, aging ga makaturpos ka anak ko. Saan na balay, tamay salaangan atawan. Wananang, kat sapay ko matadi kay maumuma ang mga awir iti anak ko. Tani, gapo kanya kat saan kayon ang makatagad. Kanayon na kayo pa yan nga ongtan ni tatang. Ay na anak ko, saan mo na panunutan dayta? Tinapatag, maiturpos mo ti panagadal mo para iti anak mo. Agyamanak iti kinaanos yung kanyak nanang. Malagip ko man laeng ni Alvain. Aging ka di ita, kat agayan ayat kayo pa'y laang. Wan nanang, kat amuyo ka di, amang mangtad iti allowance ni anak ko. Ay, awan ti may bagak itinupyo manak ko. Nudi kat nasingpag. Kumusta kan, Lani? Kailiw kan. Gaputa manumatan alawas asaan ta nagkita. Pasensya kan, Alvin. Makumikumak ngamin iti panagadal ko. Ngam di nakpakadanagan. Nasaya ati ka sa saad ko. Sika, kumusta ka matan? Nasaya at matlani. Dito'y ili tayo man ti destino kita. Ay na, agyaw manak no kasta. Ngamin, tunggal adda ka iti adayo. Kanayo nak amadanagan. Di ka unay agdandanhag. Di nakbaybayan ti Diyos. Ken maysa, kanayo nak nga agananad. Para kan ka, para iti anak mo. Ken, dagiti agbalinto nga anak ta, apaman nga agkalay sa ta. Agyaman nak Alvin, gaputa nagsingpet ka anubyok. Amum apanunutan ti pagimbagak. Gaputay ayatan ka unay, Lani. Ket namnamaem, nga ikalay sa kanto intun dumanon ti umno apanawen. Wen Alvin, namnamaak dayta. Gaputa dayta ti maysang arapaapak. Ti agbalinto aligal nga asawam. Matungpal dayta nga arapaap mo. Gaput ay ayaten ka unay-unay. Ket amin apa nagsaksakripisyo ta ita. Para kadatayon tumadlaeng. Ay ayatan ka mat unay-unay, Alvin. Ket agyamanak. Gaputa si katinagbalin anobyok. Patyak ajak tupulos agbabawi iti sidong mo. Ikarik day talani. Sa anak man na perpekto a tao. Ngam aramidak ti kabaalak. Para iti masakbayan ta. Ken para iti pagimbagan ti bangunan ta a pamilya. Ay na, kamaudyanan na. Nagradwar ka mulaang anak ko. Wan nga rod nanang. Ay na, jak mailadang wanti kinaragsak ko ita. Nagbunga ti panagananos mo. Kanami na sakripisyom kanakan. Daytan dagiti bagbagak idikan ka. Wan anti, kat gapo amin dagita kada kayo. Kat jak agsarday nga agyamyaman kada kayo. Ay na kanakan. Awan na nyaman na. Inaramid ko amin dagita gaputan na patag ka kanyak. Katyak pulos agkid daw iti kasukat ti amin nga inaramid ko para kan ka. Agyaman ako unay, anti. Ha? Di maray kayo iti graduation ko, tatang? Ay, Lani, anak ko. Ay na, agyaman ako unay, tatang. Gaputay may kayo. Ay, mabainak ko ba, anak ko? Gapo iti pa ng tagtagibasit ko ken kaide. Ay, kuha anak ko, ay kayat ka akablaawan. Ay, happy graduation, anak. Ket, bakawanan na kuma. Nabayagan anapakawan kayo, tatang. Kat isagot ko kada kayo ti diploma. Ay,
Ala, huston. Di kay agsin langit ditoy. Ado, ti makakita ka na kayo. Alawin, agawit na yun, auntie. Nanang, tatang, tasaan ama ko umay dito ni Alvin. Agdiretson to kanulaptan igay balay. Ket ison ti makaam mo iti pagsasangwan tayo. Nalidaman tinapalabas, di ka bumdang abumangon. Agsalukag ka, kat pasaya atam tibiyag mo. Tatibiyag dito'y lubong, dumtang tisipngat. Ngam sumiray tulat na tilawag, amang ipaay iti baro anam nama. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, gasa iti biyang. Gasa, itibiyag. Ronel, pudno ka di tinadamag ko. Nga da babae asar sarong karam. Sana po no dayta, Judy. Gaputa si kalang tay ayatek. Iso asa na mabalin na nayunan, wen na sukatan ka. Ronel, daytoy ti tandaan. Di ka kumaagar aramid iti rason, tapno agsinata. Saan ka kati ang madanagan? Kan may sa? Awan ti rason, tapno agpiro ka kiti sa bali. Gaputa kontento akon kan ka. Adda ngamin nakaidanon kanyak itay lang. Iso asapay kumatagsa sa uka iti pudno. Apay, saan ka kati ang mamati asikalaang ti babae dito'y pusok? Diyak imbaga sa anak amamatikan ka. Ngam kayat kulaang apen ken no pudno dagiti mangmangeg ko at chismis. Apay, at ada kati apatsem nagiti sa bali at tao? Ngamiti siya kan nobyom? Makapungtot ka matan, Ronel. Makaparangrang kan tumat ngamin, Judy. Ala, husto nga ruten. Di kan agpungtot. Ay, nasaya at tada kan, Ronel. Mabalin ka day, ngagsarita ta. Apay, ada ka di parikot, tatang? Ada, anak ko. Anya ko ma. Di ko nam siguro, jak maamuan. Asar-sarong karam ni Maring anak tibak nang. Ni tatang mait. Awan matidakas na no sarong karak ni Marie. Ay na, Ronel. Panagkunak, dadahil santa ulong barok. Taapay mo, tatang. Adamat nubyam Apay abang sarong karkapay lang iti sa balay. Wen, ngamsan pa'y mat nga mo ni Judy ti may papankin ni Marie, tatang? Ay na, Ronel. Adaan ka niti husto nga edad. Ngumubing pay lang day ta panunot mo. Di mo ka di amaw ti dakas ka nasayaat. Dakas numaamuan ni Judy, tatang. Ay na, awan ti sirbi day ta kinataer mo. Nususarmat lang amang pasakit ka dagiti babay nga agayat ken ka. Ni tatang mait. Danggam ti bagbagak, Ronel. Saan ka sinuruan iti rinukir nga ramid? Iso nga'y sardeng mo day ta, nga aramidam. Sika mo ti masabat ko, pare Ronel. Katapaw, walking 15,000 ka ita Agdate kayo ka dati, Nubiam? Unay matday ta walking 15,000 paray. Kat, isumad pare. Kita man na suot mo. Sigurado. At naman na ma-in love kan ka tinubiam. Gapot ang bagay mo launay tapor ma'am. Nasayat mat ano kasta. Tapno maay ayo ti balasang apasyarak. Abay, papanam ka ti pare. Kunak man no ni Judy ti kasinarak mo. Saan pare? Inakman pasyaran ti anak ni Don Juan. Anya, pasyarim ni Marie? Wen pare, no kayat mo, sumurot ka. Tapno makitam ti babae nga ibagbagak. Ay na pare, kasanaw ni Judy. Pare, kaslang amin jak ay ayatan ang dayay ababay. Isong armak man tay anak ti baknang. Tanong aklunan nak. Isinakon ni Judy. Unay gan pare. Kasi mat ni Judy. Kasta talaga no nataer ti tao pare. Ado ti agusto kan kuana. Ay na pare, saan ka unay? Ang mga naglaklakay kanto aparo. Gapo iti day ta, nga aramid mo.
Imayak manan, Marie. Tapno umay ko manan idarirag, ti ayat ko. Apay, Ronel, iti day taak kinatar mo? Awan pa'y nobyam? Sika lang amin ti babae apakarik na iti nagpaiduma nga ayat. Amangan nulukwan nak lang, Ronel. Amangan nuadda pa'y sabali a babae iti biyag mo. Di ka madanagan, Marie. Gaputa sika lang ti babae nga ayatag. Kat no aklunam ti panagayat ko, sika lang ti ayatek iti unos ti panagbiag ko. Mamati akmat kan ka, Ronel. Ngam amangan no pagsangitan naktulang. Saan to ang mapasamak dayta, Marie? Talaga sika lang ti babae nga ayatag. Mamati ka kumakanyak. Sapay ko mga rod, Ronel. Tapod no amin dagita nga ibagbagam. Tapno sa anak to alumdaang iti sidong mo. Oh, kaya't nakadiasawan. Kat aklo namon, ti panagayat ko. Wan, gaputa agayatak matkan ka. Wah, agiyaman ak, Marie. Agiyaman ak. Gaputa inayat nak matlaan. Manong Ronel, pinita ka lang nga sumangput. At ang amin tinapatingay na si Kasok. Di ko namkitay. Nagkapukay ti balay ti may sa babaem. Saan ka day, Ronel? Ni Tatang Mad. Apay, nakita yo ka di asimre ka kiti balay ti may sa babae? Nasabat ko ni Marlaon. Kat naibaga na kanyak. Nagturong ka kanaw iti balay da Don Juan. Ta sinarong karam ti anak na abalasang. Tatang, Anya, pudno ka di tibagbaga yung tatang. Pudnaw ti bagbagak, Rubey. Kaputa ni Marlaw na mismo tinangibaga kanyak. Apay, Ronel, di ka lamabain. Baknang damare. Apay, kabailam ka di nga ipaay ti panagbiag. Akas iti panagbiag da ita. Kung may sawanong, adamot ni manang Judy akayan ayat mo. Napintas, nasingpot. wen, nasingpad. Nga mariknak, jakon ay ayatan dayay ababae. Di nakman pakibiyangan si Katumboy. Biag ko daytoy. Manong, Ay na, anak ko. Iso atubtub nga rin na ka. Ta sana may parbang nga aramid tar aramidam. Apay, kaya't mo kaday ang makasikog iti ado ababay kit agigidanda. Uno saan? Agsasarnoda ngagpasngay. Anya? Nasa ati si Marakay ta paray. Apay pare, adda ka dinapasamak asaan anasayaat? Ay na paray, imay ngamin itay tinobyam, katsapsapunan na ka. Asino ang nobyak pare? Paray, apay akas tati sa lutsud mo, kaya't mo sawan. Ado tinobyam. Sinong batan nakngaminan ni Marie pare? Anya, sos, talaga nga impapatim tinagaram kan ko na. Wen pare. Oh, asino ka titipagbagam nga imayday? Ni Judy paray. Aniya? Imay manan dito'y daya babae? Kahit, nandiyo timbaga na. Imay, gaputa madanagan unay kan ka. Nabayag ka nung amina na di ka nagparik na kan ko na, paray. Judy, apay nga da ka dito'y opisina mi? apay Ronel, adda ka di ilimlimad mo kanyak. Anya kumatilimad ko kan ka, Judy. Kanabay nga may kabaylaang dito'y opisina. Inuray naklat ako man, iya balayo. Pasensya kan Ronel. Ngam kayat ko lang ang maaman ti kasasaan mo. Ngamin, manun nga aldaw adi ka nagparparik na kanya. Judy, saan matamasapol ang makita nag-akanayon? Kan saan na masapol akanayon ka sa rungkaran? Kahit apay nga rod ang makapungtot kang. Judy, mabalin ka di, ha? Ha? Pumanaw kan? Kan di kan umay diti opisina mi? Kababain. Amom ka di nakababain ka dagiti katrabahwak. Kan iti boss mi? Apay kumaakababain. Kat sigud mat ngam umayak dito eh. Agawid kan ko nakmat. Awanan ti ado asao. Ala, agawid ako ni Ronel.
ngam sapay kumataawan da kas ngar aramidan. Ruby, apay nga awan ni tatang? Napan na yung tulod ni Manang Judy iti balay da manong. Aniya? Inururay na ka ni Manang Judy. Ngam di na ka nauray. Iso ang nagdisnodon ni tatang amang itulod kun ko ano. Oh, apay. Anya ka nung amin ay ati gagara na. Kat no imay pa itay di opisina. Manong, agyaman ka kit diya. Gaputak concern ni Manang Judy kan ka. Oh, Sa bali mga minter aramidang manong. Day tamang sarsarong kar iti agduduma babae. ay na, ading ko. Guwapo to'y manong mo. Para magkalaunay manong. Di ka laagbain amang ibagbagaan na taer ka. Apay? Saan nagkadian na taer, ha? Ading ko? Nataer ka manong. Ngam na alas unay ti kaunggam. Unay mataytan, ading ko. Kahit talaga mo't kaasi lang dagiti babae apas pasakitam. Sumra ka kaday ni ti trabaho, Ronel. Wen tatang, masapa kita. Gaputadyak kayat ti ag-overtime. Apay ka di tatang? Ay, nabarok. Agsarita tamampay. No problem, tatang. Anya ka diti kayat yung pagsaritaan tayo, ha? Ronel, seryoso ang makisarsarita kan ka. Tatang, Apay, di mo ka di maikan iti patag ti babae nga agayat unay kan ka. tatang, Agayat unay kan ka ni Judy, Ronel. Araramidan na ti amin nakabaulan na. Tapno may parik na ti panagayat na kan ka. Iso aso madambat kumaday ta abarok. tatang. Awanan ti mariknak nga ayat ken kuana. Gaputan ni mariitan ti ayayatek. Say-saya atam ti aramid mo, Ronel. Urnosam ti nagbautan yo ken ni Judy. Tapno saan mat amang namnamay ti awan. Uwanan tatang. Kasarita man na imbag, Ronel. Kanda ito titandaan agtantanan ka. Gapot mga no si kamat laang ti maayaw awan. Intun madanaw ti aldaw. Oh, agyaman akmari, tanadanon ka matlaang diti balayo. Ha? Apay ni may ka dito yung balay, Ronel. Apay, ada ka di parikot? Pumanaw kan. Ang mga numadanon na katiamak. Kat maamuan na ti may papan kadata. Kat idanon na iti asawak nga adday sa bali apagilian. Si kamat mari, di nakman angawan iti kasta. Pakawanin na, Ronel. No yak imbagbaga ti pudno. At nan asawa. Ngam nabayag ngamin ijay abroad. Kat italang ang nagawin. Aniya? Apay di mo imbagbaga nga dan asawam. Tapno jak nagsayang iti panahon kan ka. Pasensya kan, Ronel. Impagarup ko ngamin ngayayatan ka. Ngam na amiris ko asan amay parbang tararamida. Kaputanda ti asawa kijay adayo. Amang namnamang daak dito'y nga gururay iti isasangpat na. Pare Ronel, nasaya at mag, tanagsina kayo, kinimaray. Wen pare, gaputad dagayam asawa na. Kita man pare, danda nila pasubo ka, gapo iti kinababayraw. Wen nga rod pare. Kahit, anya ti plano mita pare. Diya ka mo pare. Kat ni Judy ay, Magisinublianak kan ko na pare. Barang ay ayatan nakpailaan. kato na pare, nangruna, tanay, agdadagsanan. Aniya? Masikog ni Judy pare. Ay na, wen pare, kat sikat ti ama ti sikog na. Iso nga urno sa munti amin. Barang kayat nakapailaang Gaputadak kilapo ka mo. No di na kan kayat paray. Ruby, ating ko. At ako makidawakan ka. Anya day tama nung.
Mabalin ka di. Asi ka ti mapan mangipan ka dagito'y asabong. Ije balay da Judy. Unyo? Pangasim atin ko. Mabainak ngamin nga agpakita kan ko ana. Kasanon ngay no di naawatan dagita asabong manong. Di pa ikat nasakit ton tinakam mo. Sika matadin ko. Amom, pagbabawiyak amin ang dagiti saan anasaya at ngayon nararamit ko. Naamiris ko, ngay ayat at gayam unay ni Judy. Manong, nupod no ngay ayatam ni Manang Judy. Ipakitam day takan ko na. Kasapulan na ka. Nang runa ita, tagdadagsunan. Ruby, adin ko. Nasaysaya at sanusikan amis mo timapan ije balay da manong. Di ka agaramat iti sabali at tao amang idanon iti panagbabawim. Ala, adin ko. Aramidak, tisingasing mo. Konaklakit din no asino ti ko na itay ni tatang asa nga ilit. Si kamot gayam, Ronel. Wen, Judy. Gat, at iti sabong kan chocolate para kan ka. Sigurado ka kadi apara kanyak day taasabong kan chocolate. Amangan mat no nagkamali ka iti imayan abalay. Saan, Judy? Si Kati Kagarak. Gaputa kayat ka kumustain. Kan kayat ko tagkid daw, iti pamakawan kan ka. Nasaya at matakanayon ti kasasaat, Coronel. Saan ak amarikatan? Oray agdadag sa anak. Gapot ay aywanan dakdag iti dadakkel ko. Oray binaybay anak. Oray pinaspasakitan anak. Judy, makonkonsensya kan agbababawi ak kadagiti inararamit ko idi. Pakawanan ako ma, Judy. Kan urnusan ta ko man, di amin katata. Nangrunakat ni adanton anak ta. Pudno ka di timangmangag ko kan kaita, Ronel. Puno unay, Judy. Iso apang nga asim, day ka na kumapay iti may sagon daway. Inayat ka itinapudno. Ngam saan ka nagbalin anapudno kanya, Ronel. Ngam di ka madanagan. Gaputan na pakawan ka. Judy, mamati ka saan pa yan aladaw ti amin. Sapay ko ma, tadapay lang tinabat-bati nga ayat mo para kanya. Ipakita mo nga umuna ti panagbabawim kan kinapudnom kanyak. Sakbay ang mga dangak. Numakisinumyanak kan ka, wano saan. Nay, naragsak ka matanagaway, Ronel. Uwan tatang, gapot oray kaskasano. Inikanak ni Judy iti gundaway ang makisarita kan ko, ana. Kasta ka, day. Uwan tatang, kat naragsakak unay ang nakakita kan ko, ana. Ay na, dakalan ti tiyan na. Kan naragsakak amang pampanunot. Asyak ti ama ti ubing. Sapay la ko ma. Tagsinublian kami. Ipakitam, kanipariknam kan kuana, ti panagbalbaliw mo, Ronel. Tapno makisinublian kan ka. Kat urno sa mag, tinagbagtan yaw. Tapno agkasar kayaw, sakbay ngay pas ngay na ti anak yaw. Uwan tatang, ikarik na ita, kat aramidak ti amin na kabalag. Tapno ayatan nakmanen ni Judy. Ay, nasaya at matronel. Kat di ka kumangami na nagarabay, di ti sana nasayaat. Sarda nga maun, ti kinababae raw. Kita man, dandanikan makadadali ti pamilya, kapoy ti day taga ugalim. Ay na, imbaglaki din. Ta nakapanunod ka matlaan. Oh, pare Ronel. Kumusta kayo nga? Tini Juday. Dakkel nga ro ti panagyaman ko, pare. Gaputan nakisinublian matlaangan kanyak. Ay, nasingputa talaga ni Juday. Simple a babae. Ngam, nadalaws, ti panagpuspuso na. Uwan nga rot, pare. Kanusto ti kinunamidi. Dakkel kumaapukaw ko ida, no di inikkan iti may sapay agundaway. Kahit, agkalay sa kayo nga roda na pare. Uwan, pare. Iso ti as-asikaswan mi ita. Nasaya at matano kas na pare. Kat sapay ko ma. Tagbalin kan to anasaya at nga asawa, kan ama. Uwan, pare.
Kat talaga nga agbalbaliw akon. Kaputadyak kayat amapukaw ko dagiti aginak. Ta isuda ti kapatgan kanyak. Adda pagbiddutan, ngam addamat panagbaliw. Isu arumbang laang nga igjan timadi nga aramid. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo, Gasa iti biyang. Gasa iti biyang. Apo, pangasim ko matay pabulod mo pa'y kada kami ti anak mi. Numabalbalin, kurang ti talo at awan na panang ipabulod mo kada kami. Anak ka, panagkita ket marigatan ang ti anak mo. Nasakit man, hanggang miyawid tayon. Tapno makita mo iti kakasinsin na. Saan tatang at daasi ti Diyos? Maagasan ti anak ko. Angam ko na ti doktor. Nga lang hanin. Nga mamati aki ti milagro. Maagasan ti anak ko. Ngala, pasensya ka anak. Di ka pilita. Kanawan kayo pa'y. Tanay nalpasag ti oras ti panagbisita. Sige tatang, agananad kayo iti panagawid iyo. Sublatan ka nagbantay. Agawid ka pa lang iti apartment tayong kaginana. Saan lakay? Kaya't ko ay siyak timang bantay iti anak ta. Ngam di ka naturog. Awan na pulos tinanam. Kasapulam day ta. Kabailak ti bakit? Diyak kaya't amapukaw iti imatang ko ti anak ta. Uray segundo lang. Ala, duwata namang bantay. Sana bale, ta naka-private room tayo. Aramiden ta ti amin lakay. Tapno umimbag ti anak ta. Uray maibus amin asa ni kwa tayo. Mapaagasan laang ti anak ta. Uwan bakit? No kasapulan nga ipantay dya, broda. Para iti surgery na. Aramiden ta. Unay matanda ito akasasaad ti anak ta. Apay anaddaan iti heart failure. Kat inan an nadakmat iti sikog ko. Aging gadi makal. Anya pa'y tijak na aramid. Ala, di mo na ayayon ti bagim. Inlawlawag matan ti doktor dayta. Ituro mo pa lang. Tapno makay nanaka. Siyak pa lang tagbantay. Nakakasimati ka nakakmanang. Wan nga rod ading ko. Life support amin ang kinakakabit kan ko na. Papayakas to eh. Kunak no agimbag dito ospital. Ngamawan samot nagbaliwan na. Diyak kumakayat a panunutan akas na. Taad-adda ang umapuyak. Ngamday tamot ti makitkitak. Iso amayata kun amang yawid kan ko na. Irwar tayo nga rodan dito ospital manang. Wana din ko. Barang umimbag ton ijay palay. Imbag man ta na ayayo ni Maria mangirwari ti anak kiyaw iti ospital. Hindi na ko makayat, tatang. Ang imbaga ti doktor ti talaga kasasad ti anak mi. Gusto mo't kindi. Tapno aginana. Tawan pa'y turog na iti ospital. Nakakaasin ti apukaw. Narigat, amay palupaws. Hanggang no kitain tayo tilangana. Nakakaasay, kaputa na lausan ti rigat na. Uwan nga rin, tatang. Kaslaglos duya ka mang buyakan ko, na. Ngam kasapulan ngagbalina ka natipkar. Tanong ko mabuyak. Karkaro ako mapsot ti pakinakam ni Marie. Nalabarok. Ti Diyos ti pagsadagan tayo ita. Naskain nga agbalin tayo, anatibkar.
Awanan ti anak ta. Apay akastoy. Ang babaunay timpabulot ti Diyos sa biyag na. Awanan ti maramidan ti bakit. Aklunan tayo. Apay asaor ti Diyos. Apay himpaidam na kadata ti anak ta. Di kag sabi kasta bakit. Di mo kwestiyonaran ti na Marso. Amin na ba nang agdama kagapo. Noa pa yung makasama. Ngam nagsakit. Ipatpatag ko ni anak ko. Ngam apay akastoy. Gusto na. Gusto na ito na panagsasabi mo. Huston bakit. Sikamat gahanday tamanang. Apay adi ka pa'y maturog. Ralph, I think ko. Anya da kita nakasilopin manang. Dagiti arwatan ti anak ko. Asla dyan kabay lang nga itulin. Panagrik na kat at dapay lang ti anak ko. Aklunan tayon manang. Kan kasyam ti bagim. Kitami. Kakulan ti imrasam. Di kamat ngamin mangmangan. Awan pa gusto aturog mo. Saan analaka ti manglipat iti anak ading ko. Iso apang nga asim ko mata maawatan na. Uwan manang. Ipakpakawat ko. Ket ti panangawat mo nga awanan dito'y lubong. Nagbalinan ang guardian angel, tika anak ka. Ngam apay akastoy. Siyang akayat na launay ti anak at naipaidam kanyag ti anak ko. Idinto tadag iti ado di mangayat nga aganak. Isuda ti maipayan. Kat ado pa'y ti mangdadaal iti anak na. Manang. Ipadawat na pa'y nagiti daduma. Saan kumakas na ti panunot mo? Kasi iti kanayon da nga ibaga. Amin na mapasamak. Kat adda makagapo. Lakay. Panagkunagkat marigatan at makalipat. Nadak lang dito eh. Bakit? Pangaasim. Palubusan na ko mga agabrod. Panawan na kami kanitatang? Wan lakay. Umadayo tapno makalipatak. Mapanak manggat ijadayo. No na ito ti makatulong kan ka. Tapno makalipat ka. Sige. Palubusan ka. Agyaman naklakay. Agyaman nakunay. Ay na, maragsakan itipan na kay nga to ti saad mo iti kumpanyayaw. Agyaman nagtatang. Jack mo't namnaman da ito ama i-promotak. Amo da nga minti ka ba lang barok. Isa si ka ti pinili da. Uwan tatang. Patsek ang maragsakan ti asawak no maamuan na da ito Wina, ituloy mo ti agan anos ken agsalukag. Ta para kada kayo da ita. Uwan tatang. Agyaman ako, nay. Gaputad da kay latta kanayon iti sibay may. Marie, panagkita kat adamot kabailan nyo iti biyag ading ko. Ngam apay pala nga imadayo ka. Manan. Ay na, pasensyakan Marie. Tila sasawak matan. Kinapudno naman ang saan ati panagbiag mi ti makagapo. No apay ngay mayak dito yung abroad. Ha? Wan man. No kasta, adda pa'y nadagdag sen arason. Iso nga imay ka dito yung abroad.
Wan manang. Kastagayam. Ala, pasensya kan, Marie. Awan ang yaman na manang. Kinapudno na. Imadayuak. Gaputa kayat ko ti manglipat. Ha? Manglipat ko nam. Wan manang. Gaputa kayat ko ngay liwliwag ti saam amarikrik na. Gapu iti pan nakapukaw ko iti anak ko. Ha? Wan manang. Adda anak ko. Ngam ababala ang tibiyag na. Gapu iti sakit na iti puso. Kat day ta ti pagladlading itak nga aging gaita. Pasensya kan, Marie. Gapu iti kinalabid ko na ipalagip-lakit nga ruday takan ka. Awan anyaman naman. Jakmat lang malipatan. Tunggal makakita ak iti uning. Malagip ko ti anak ko. Una yan. Nagkas ang matan day ta kapadasam. Ang amuray no kas na, di ka kumapaabak. Patib karam ti pakinakam mo. Wan manang, agyamanak. Nalabit nga ibagam analaka nga ibagak daytoy. Ngam narigrigat no aging gaita, asibibiyag ti anak mo, ngam inindaan namat ti sakit na. Wan manang, day tamot laang ti pampanunutak. Ti pangayayok iti bagi. Tunggal makariknaak iti ladingit. Hello, Lakay. Kumusta kayon? Nasaya at lata bakit? Sige ngay, kumusta kan? Nasaya at lata. Malpas ko man ti kontrata. Ngam nagpirma akmanan iti extension. In-renew manan? Wala kay. Kat pasensya kan Nujak inyo man nga umunakan ka. Saan na naskin nga anusam ti trabaho dita? Mayat mo ti sweltok dito eh. Maipay ko amin na masapul mo. Pasensya kan, Lakay. Sana bali, mabit lang ang tido atawan. Sige. Awanan ti maramita. Ta nagpirma kamot langan iti sa bali a kontrata. Agyaman nak, Lakay. Marie, talaga ka di asaan ka pa nga agawi, daading ko. Saan pa'y manang? Palpasok pa'y tido atawan nga extension ti kontrata. Sika nga'y manang, saan matla ang ading ko? Agkolehiyo matanda kita anak ko. Iso adumakdakkel ti gastos ko kadakwada. Sa bagay matkat di amanang. Ay, no kumamat nga min responsable ti ama dagiti anak ko. Saan siguro akas to iti sitwasyon mi ita. Mano atawan ang nagiid na dayo kami kadagiti anak ko. Wan nga rod manang, natumpungam matgayam ti responsable nga asawa. Ngam agan-anos ka manang, saan na bali, taddakin ka amin nga anak mo. Wan ading ko, isuda ti pangalalaak iti piksak. Kat ita tadata ti agkadwa ditoy, data tagtinulong. Wan manang, pagyaman ako unay, gaputa si katikadwak nga agpapaay dito'y balay ti among ta. Narabyan ka mabarok. Tatang. Kunak narabyan ka. Kaslay tala marabyan ka Pasensya ka tatang. Adala, naatindara ka paskan. Ay, kasta. Uwan tatang. Ay, huwag kayam. Kasla na bayag mo't adi mauawagan ni Maray. Ha? Apay, anda di yung nagkinaawatan. Awan tatang. Makumikom ka nung amin. Isumil lagayam, Ay na. Ay, sapay kailiw kumutan nakasarita ti anak ko. Sana bali tatang. Into numawag. Ibagak kada kayo.
Manang, agawid ak pa iji Pilipinas. Nay, kilaat mo't day ta desisyon mo, Mari. Saan ako mga agawid? Ngam awan ti makontak ko iji Pilipinas. Pulos adim mo awag kanyak na asawak. Anya, apay, awan ka di ti maawagam ijay adad duma. Adda manang, ngam nasaysaya at latano siya mismo ti mapanmangkita kadakwada. Ngamin, kailangan at ti kastoy. Alawan ading ko, agan-anad ka nga rod. Wan manang, sa nabali, agsubli ak tumatlaan. Aping inaramid mo ti kastoy, Orlan. Pakawanan nak bakit? Nasuliso ka. Gapo iti ilipukon ka. Sulisog, iliw, Orlan. Amom ka di akas na mapukaw ko tilimpong ti panunot ko, idi awan na pulos ni awag mo kanya. Amom lang arodan ti makagapol no apay ngay madayo. Karkaruan pa'y lang ti sakit direk na. Bakit? Naipagarap mo nga gragrag sa kagidya abroad. So nagrenyo iti kontrata. Nagpindot ka. Gaputa agyang gaita. Diyak may liwliwag tirik na. Gapoy di pa nakapukaw ti anak ta. Nabayagan na napukaw ti anak ta, Mari. Oray tawan ti naglapas. Sana nalaga para kanya. May sak ngayon na. So nagrigat kanyak ti makailiw-liwag. Diyak mo no ka ano makalipat na. Diyak mo no ka ano makailiw-liwag. Diyak mo no mapalakpay ti pan nakapukaw ti anak ko. Kanti pa nang lipot mo kanyak, Orlan. Agparinto mga iti sangwanam, Manang Mari. Pakawanan na kuma. Tumakdar ka, Gladys. Di kag pa rin tumang. Pangaasim kuma. Pakawanan na. Gaputa inayat ko ti asawa. Kan gaputa na matiak. Kadagit imbagbaga na nga awan asawa na. Napakawan kan, Gladys. Gaputa maawatak ti kasasaan mo. Diyan mo, no mainsulto ka. Wano, masakitan ka iti ibagak. Ngam pangaasim ko ma, taalaan nyo ti anak ko. Ipatagyo ko ma, kaspodpod no nga anak. Apay, di mo kabailan nga ipatag ti anak mo. Napatag ti anak ko. Ngam amok, adinak mapakawan. Dagiti dadakal ko. No maamuan da si aasawa, tinakasikog kanya. Kat no alaan mi ti ubing. Anya ti plano. Agabrodak. Ngam sa anak nga agawid ijay lugar mi. Pakaamuak tulaan dagiti dadakal ko. Apaman ang makadano nak iti sabali apagilyan. Kailan ti anak yaw, anak kaw. Wan nga tatang. Kasla kaano laang idi maladaga pay laang. Ay, agyaman nak, tayong patagmaw. Akas pudpudno nga anak maw. Awan basol ti ubing tatang. Iso asan arumbang apaidaman iti pamatan. Nasayat day ta. Tatang, Ay, bayamon ti napalabas. Ti agdama ti panunutay. wan tatang. Agpatinggalangan iti lagip dagiti pasamak iti kalabas. Ay, wan, anak kaw. Kasta talaga ti biyag. Adda ti dumteng a panubaw. Adda dagiti ibati na adidigrang. Agam amin dagita. Malasaatan tayaw. Tapno agbalintay anatibker anak kaw. Gain, di tay lipatan ako mamang kani Apo Diyos.
Dagiti panubok ti mamagbalin kada tayo anatibker, tapno sangwan tayo ti masakbayan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasalitaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Gasa, itibiyag. Narsisa, pudno ka di tinaidaron kanya. Ngaan niya, Papa? Nagkuyog kayo ka ni Darwin. Wan, Papa. Talaga, sukir ka. Saan ka di ngayon bagat, aliklikan tayo siya lalaki? Papa, agayan ayat kami kini Darwin. Iso asaan ang mabalin aliklikak. Normal iti agayan ayat ti agkuyog. Diyak kayat na siya, Darwin, na parakin ka. Hindi pa ila dahi tangay pagbagak, ha? Gapo ka di? Tamakitagtagad lang ijay farm tayo, ti pamilyada, Papa? Naku namon. Diyak kayat at trabahador lang ti pagtinagam. Agmay-may sa ka nga uni ka iha. Iso kayat kung ay paikan ka tinamay. Agyaman aklangan, Papa. Ngamjak arapaapon day ta akinanam ay tibiyag. No ti ay ayata kan ipatpatag ko at tao, ti maisakripisyo. Ta kayo at trabahador dito'y farm. Danggan nyo ti ibagak. Makitak ti kinagagat kan kinapas na yung agtrabaho. Iso ang nagdesisyonak, anayunan ti tangdan nyo itangal daw. Awanan nyaman na. Bunga ti kinagagat yun ay ta. Iso arumbang laang, ama ipaikada kayo ti uhusto at tangdan nyo. Ngam, senyorita, abangan no agrere ni Don Arnold Pau no maamuan na daytaw. Di yung pakadanagan ni Papa. Siyak ti makaamukan kwa na. Ay na, no daytoy lang ti paggapuan ti panagsubang yaw nga gama. Anusan me, nga oray saan ama na yun ti tangdan me. Amang ano si katimadaksan. Natangsit ni Papa. Katawa ti makabaal, amang tubngar iti kayat na. Ngam di yung pakadanagan kunakmanan. Siyak ti makaammo, kan kwa na. Narsisa, amangan isarsarak mo ti bagim. Amangan ungtan na kamalan ni Papam, gapu iti naramid mo. Saan? Awan ti maaramidan ni Papa. Gaputan alpasan ana ibagak kadak iti trabahador, ama ingato ti sweldo yo. Siyak ti matanagan para ken ka, Narsisa. Relax, Darwin. Kan may saan ang mabalin abawian ni Papa, ti panangingatok iti tangdan yo. Gaputa amok adi na kayat amadadaal tinagan na. Ha? Wan, nangruna ita, taada plano na asumrak iti politiko. Plano na ti agtaray, kas mayor dito'y ili tayo. Sa bagay mo kiti, ah. Katsapay ko nga, taan anusan nyo, ti kinaimot ni Papa. O Narsisa, orekas dyan ni Don Arnolfo. Takkalatamat ti panagyaman may kankwana. Gaputan awan. Awan mo ti pangalaan mi ti pagbiyagan mi. Gaputa tila ang farm yo, tinamnama mi a pangalaan iti kanin mi. Agan anos kayo laang. Dumtang to ti aldaw a makalungaw kayo. Sapay ko mga Narsisa. Gaputa jak kahit akas tila ang ti adda pa nagbiyak. Into nagasawat anton. Namaminsan, pampanunutek, no kasano agbabawi ka, gapiti ka sa saad mi ti biyag. Sika talaga. Saan to apulos ang mapasamak dayta? Gaputa ipatpatig ka. Kan may nakasagana ak nga agbyag iti simple. Basta sika ti kadwak. Kan dagiti agbalin to nga anak ta. Agyaman ak Narsisa. Agyaman ak unay. Talaga sukir da dyan, Narsisa, Candida. Apay ka di manan, honey. Agasan, inayunan na kit din titangdan dagiti trabahador. Anya? Nagdesisyon nga iso. Di na inyo man nga umuna kanyak sakbay ngayon wayat na ti plano na. Gaputam mo na di ka manugot no'y baga na dayta. Kandiya. Baybay amon, honey.
Sa nabali, narigat ti trabaho dagiti trabahador tayo. Bayam tapno aywanan da na imbag ti farm. Ang lugi, hindi na. Basit ti mabati aganan siya no kasta. Hani, baknang tayon. Ado ti kwarta tayon. Iso nga ipay mo kumamat ti pagrebengan dagiti trabahador tayo. Talaga ka diya dinakikan ka no nga amam, Narcisa. Papa, anya ka di manan ti parikot yu? Kasangsang po laang. Ngam agong ungot kayo manan. Nagkapuwa ka di farm. Ha? Ninayunam gayam titangdan dagiti trabahador. Apay nalalaing kan gamiti siya. Naturturay kan gamiti siya. Saan akasta, Papa? Nakitak no kasano ti karigat ti ubraan dagiti trabahador. Isu ani na yunak. Para kadakwada. Deserve damot dayjay, Papa. Dakkel ti malala daiha. Umanay kumadayjayan. Saan, Papa? No padakkel ti income ti farm. Rumbang laang ama ipangatong matitangdan dagiti agregregat nga agububra. Amo ka ni Manang Darwin ti pagpagapong. Iso ang nagdesisyon ka aseksika. Awan ti pakainaigan ni Darwin ditoy, Papa. Iso adiyo kumapabasulan dahi di tao. Darwin, amo kasi ka tinangsugsog iti anak ko tapno'y pangato na titangdan nyo at trabahador dito'y farm. Awan tayo mo kiti dayta, Don Arnulfo. Ni Narcisa tinagdisnudo amang nayon iti tangdan mi. Ama mo ka, Darwin. Amok agun-gun dawayam ti panagayat ti anak ko ken ka. Kampay ide. Inar mo, kaputay ayatem. Aging ka napasungbat mo. Ngam gayam, kwarta lang ti kayat mo. Saan na po no dayta, Don Arnulfo? Ay etek ni Narcisa. Kat nadalos ti rantakin ko, ana. Ha! Ulbod! Amok ti aday ti panunod mo. Hoy! Ibagakin ka. Sana siya ti arapapo pagtinagan ti kakaisuna nga anak ko. Amok ajak may karikada kayo, Don Arnulfo. Gaputan ako rapayak lang. Gamgapit tinasudya panagayat ko kini Narcisa. Para midak ti amin. Tapno da pagtungpalan mi. Nagturod ka mo't na magibagay ti kasta. Pasensya kayon, Don Arnulfo. Ngam ulitak ti bagak. Agin inayat kami kini Narcisa. Papa, Apay, nalitay ka man. Kada paregot mo. awan, Papa. Ngam naupayak iti kastaunay. Anyat nakaupayan. Ibagak? Di ka gilimad ka niya. Ibagam tapno may biro ka niti solusyon. Papa, naupayak. Kan maladangita nak iti naramid yo. Apan nang ibabawi iti nayon ti tangdan dagiti trabahador tayo. Aniya. Pasensya kayon, Papa. Ngam dayta ti pudno. Nadagsan ti riknak. Gapu iti inaramid yo. Apay, Papa. Masayangan kayo kadi. Iti itangdan tayo kadakwada. Manula ang mat dayta. Ita, masolusyonan nyo kadi dayta? Aniya. Kan maysa, nasakit unay tiriknak. Gapu iti ibagbagayo kini Darwin. Pinagbalin nyo matan ama ng gundaway ti kaayan-ayat ko. Pudno, met. Kung gundawayan na ti panagayat mo kun ko na, nakirelasyon kun ka gapu iti kwarta. Kwarta na kalaang. Papa, sipod nagayan-ayat kami kini Darwin. Awan ti kwarta nga involve. Agdate kami man. Ngam iso ti agastos. Iso apang nga asiyo kuma, tadiyo unay tagibasitan ni Darwin. Kumusta ka, amigo? Ay gat na sayat lang, amigo. Nalagsakan.
Yung kasalasan anan-anay tilagsak ko. Kaputawanan ti asawak akad kadwak. At datay kakaisuna nga uni ka iha, Romualdo. Amangan no kayat mo amamam mo. Uwan. Malagip ko di putot mo. Mapintas si Diubeng pelang. At sigurado ang nakarkara pimintas ita. Wala. At bayan, tayam ambuka kan ko na. Amigo. Sa balyak magigit iti sanitaan. Abay, patuluhin ka dito sumrag iti politiko? Wen, ang magbuhat-buhat. Kasladya ka balan. Naroon na tagdadamo ka sumrag iti dita aklas iti ayayam. Ala, bayam amigo. Namnamam di tulong ko. Tapno sigurado ang mga baka. Anya ko mati pagnayangayam. Rugyang iti sanggunyang bayan. Tanarigat no diretsyo iti nangato asaan. Uwan, amigo. Mayat na ita kapanunutan. Agamanak. Kahit namnamag ti tulong mo, amigo. Uwan, amigo. Amigo. Namnamag matitulong mo. Tapno makasiningad ko ti anak mo. Papa, no siyakla amay sa, oray diyo kuman patuluyan ti panagnayangay yo, kasanggun niyang bayan dito'y ili tayo. Di na kontraan. Amanak, isuanas ka na suportaran na. Ngang papa, awan mo't lang ti serbina. No saan lang at ipanagserbiyo kadagiti umili, ti tarigagayo. No ti masweldoyo ti tarigagayo, no ti agpabak ng lang ti pampanunutan nyo. Uray saanan, papa. Ipamaysayo lang ti atensyon nyo iti farm tayo. Kan iti daduma ang negosyo tayo. Diyak kaya tayo takay pagpagam. Noon niya ti kayat ko masurot. Awan, ti makatubngar. Anya? Aywan gayam, nagsarita kami ganitong Romualdo hindi kalman. Apay at di mo kanupagan ti awag na. Apay at di mo patgan ti awis na rumwar kayo, ha? Anya pa'y lang ti serbina, amakisin narakakan na. Wan, agpakpakita iti motibo jay tao. Ngam awan apulos ti mariknak a panagayat kan na. Isu nga idiretsyon. Jak kayat dayjay a tao. Gapo ka di ka ni Darwin? Wan, papa. Nila ang Darwin ti agtagikwa iti puso kan panagayat ko. Isu a pasensya lang ni Don Romualdo. Kan may sa, lakayan ni Don Romualdo no maidilig kanya. Arig nan atatang ko jay tao. Diyak magustuhan na kitang ibagpagam. Diyak kaya't ti maibabain. Iso nga daywam dayja adarwin. Saan, papa? Saan amabalin nga adaywak jay tao nga ay ayatak iti kastaunay? Para makita. Kasano nga itan, amigo? Naksanggasat na. Di ka nakastrek as may sa kansilor dito ili tayo. Ewan nga rod, amigo. Anya ti pampanunutin mita. May subli ka dito na alam mo takalagatad kanyak. Dahil nga rod ti paregot ko. Maluglog yung amin na negosyo. Nakapsut pa yung income ti farm ko. Amigo, saan mo ta mabalin na thank you amin dagiti inted ko ka? At napanunod ko ang solusyon. Numayat ka. Anya data? Saan ka di nga agayat ka iti anak ko? Noon niya ti ko nam ikalay samon. Amigo, ubing pahit anak mo. Gat posible mapasamak data. Sigurado di nakayatay jay. Di nakabala na to mga ti anak ko. Noon niya ti imbagat, iso ti masurot. Isungag sagana ka, tagkasar kayo iti kabiitan a panawan. Kasarita kay tinalapat Darwin. Sabay ko takasarita nakmat itinalapat.
Don Arnulfo. Adda ka di basol ko? Awan. Nga ba nagakitawakan ka? Oh. Anya da ita, Don Arnulfo. Sana na maminsan na kinasarita ka maipapan iti relasyon nyo iti anak ko. Ngam di nakimpangan. Iso nga ita. Ibaga nga adaywam ti anak ko. Pumanaw ka dito ili tayo. Anya? Sana mabalin to na Arnulfo. Ay ayatek ni Narcisa. Kun mo isa. Dito yun ti pangalalaan mi ti pagbiyagan mi. Iso sana mabalin ti kahit yung mapasamak. Di ka madanagan tayo kan kahit idakalagatad. Iso ti aramatem ang mga barwanan. Aramatem amang pasaya at itibiyag mo. Saan? Saan ang magatadan tayat ko kin Narcisa? Iso presensya kayon. Padya ko manugot iti katyo. Sa balihat mo siya ti mapay. Patgam tigid daw ko. No, di mo kaya't nga dadake sa mapasamak iti pamilyam. Anya? Ado ti kwartak, Darwin. Kabalak bayadam ti biyagyaw. Anya? Iso nga itamot lang. Nagkunay kan. Pumanaw ka dito ili tayo. Ngem di mo gamdan ngayon tayo ti anak ko. Tano aramidam da ita. Laglagi pa nga amok amin dagiti kabagyam. Kenti si bubukal a pamilyam. Darwin, apay nga aramidan ti kastoy kanya. Pakawanan na ko man, Narcisa. Ay, etin ka. Amom da ita. Kan sikala ang tinayat ko. In karikilaban ko tinayat ta. Yung talaga jak kabagilan ti amam. Ngam Darwin. Nakurapayak lang. Midinto tabak nang ti amam. Kat no pagandaran na ti kwartana. Awan ti kabagilag. Naulpit ni Papa. At dati na panunot ko, Darwin. Umadayo ta. Mapanta iti sa bali a lugar. Tapno saan ta nga agsina. Di dati pinanunod ko dakos. Ngaramidan ta. Ngam nabilag ti amam. Among auray di sa bala pagilyan ti papalanda. Masurutan na ta. Kan impang ta anak ti amam. Kan ti pamilyak. Iso pa kawarin na. Darwin. Ay edin ka unay-unay, Narcisa. Katsan ko nga inawat itid ti ama makwarta kanyang. Kaputasan na pulos ang magatadan ti panagayad ko kanya ka. Pangaasim, tadi kan umadayo. Day talaang tikid dawag kan ka. Awanan ti maaramidak, iti kayat ti amak, ama pasamak. Talaga nga iso ti matungpal. Ngam pangaasim tadi kan pumanpanaw. Umanayan para kanyak amakit kita ka. Diyak pa yung muno niya ti kasayatan nga ramidak, Narcisa. Ngambaya, panunuta ka na imbang no niya taramidak. Papa, aging ka ka di ita? Kat pakibyangan nyo ti biyag ko? Awanan ti ado asaw. Agsagana kakit ni tarumwar kayo ka ni Romualdo. Ikakan ba si tigawn mo? Bilyam tayo ka pipintasan. Saan, Papa? Diyak kayat! Di mo ipusin ti pasensya. Pagpalam amin nga ibaga, no di mo kayat ani Darwin ti pagdas alak. Apay ka di ani Darwin manan ti ibagbagayo, Papa? Awan ti basol na kada kayo. Iso apa nga asiyo. Tadiyo ko mairamraman iti kalokwan nyo. Ibirbiro ko ti pagsayaatan. Iso atong palam ti kayat ko. Baknang ni Romualdo. Iso sigurado kadi kanto agbisin iti sidog na. Baknang no baknang. Ngam awan matla sirbi ti kinabaknang na. No awan ti ayat amariknakan ko ana. Kaniya. Papa, ibagpagak kada kayo. Amangan no agbabawi kayon tumutlaang, iti kamaudyanan na.
kalay sami kini Romualdo. Pakawanan na ko nga iha. No awan tinaramita. Inalukoy ko ti amam adin ako man patuluyan. Ngam di nakipangag. Sabali tinagawatan na. Tamangan ka no naggusto akin ni Romualdo. Nalabas ni Papa, Mama. Ngam ipasiguradok. Pagbabawyan na matlaang daytoy nga inaramid na. Malading itanag para kan kaiha. Ngam awan ti maaramitak. Diyak kabailan at ubngaran ti amam. Maawatan kayo, Mama. Nagsakit tirik na. Ado nga agpay so dagiti bisita. Naragsak da adi maray iti kasarmi. Ngam di dalaam mo, analaos matiladingit ko. Iha. Itapay lang, kat mabagbag ka lakon. Kasanon to iti masuungad nga aldaw. Anyan tulaangan ti pagpanagan mi. Hala, ikararag tayo asapay kumata maurnos ti panagdenayo kini Don Romualdo. Sapay kuma, iha. Awan pa ito sirserbi mababay. Sige, Romualdo. Ato'y pa iti may sa apingping ko. Ako maka amang tong pakanya. Tinakban pagpungtutan Narcisa. Naputot yung ulok. Kasta ka mat akanayon. Apay ngamin nga inasawanak. No saktan nak mat lagayam. Dinadaal mo laang tibiyag ko. Di katungpayan. No di nakimbabay ni tayo ti Pascal Alaparanda. Amo mga special guest ti tao, ng kasdjagid din tinarabid mo. Manulaing mat, ti mangkibin kanya. Hindi pa'y laang. Imbagakan ka, nga uray anya ti aramidam, diyak pulos maaramid dayta. Diyak mairusok ti mangkibin kan ka iti kaadwan. Anya. Masapul pa'y ka di nga ibagak manan? Aglablabas ka, Narcisa. Sikati aglablabas, Romualdo. Kat amok, agipulong kan tumanan iti amak. Kat siyak tumanan ti agbalin adakas. Apay at di mo ka no kaya't apakitaan itinasaya at asawa, ha? Papa, anya pa'y ti kayat yung aramida. Tapno agbalinak anasaya at nga asawa. Asawa mo ni Romualdo. Rumbang lang asuportaram ti amin nga aramiden na. Aramidag amin akabaalak, Papa. Uray agtukyad matiriknak amang suporta kadag iti aramiden na. Ikagkagumahakmat ngam sa balilat ta. Gaputa awan tiragsak kan ayat ko iti aramidak. Anya pa'y lang ti di mo pangayatan ka ni Romualdo. Nasayat mo tibiyag mo kan ko na. Mansyon ti balayo. Uray di kag trabaho. May pay na amin nakasapulam. Kasano ama sigurado yo? Anasaya at ti panagbiag ko iti sidong na, Papa. Amuyo ka di? Ti kaya rigak ti may sa abalod iti mansyon nga ibagbagayo, Papa. Talaga di mo kaya ti may suro. Uray bak nang tinaasawak. No sa anak matlaan naragsak. Awan serbi na dayta, Papa. Tawan ang tinaglabas. Ngam awan tinagbaliwan ti relasyon mi. Anya. No ni Darwin tinakiasawaak. Sigurado asaan akas to'y tinagbanagak kita, Papa. Sigurado naragsakak kumaita. Nga uray mamirmiraot. Kaya't mo ka di ngagtrabaho ka, ha?
maayat ti pagsasaritaan. Awan na anyaman na nagita. Love conquers all, Papa. Mamati ak itirayta. Aniya. Sa anak anaragsak iti sidong ni Romualdo. Makita yu kadida ito'y pingping ko. Limit matipingping mo. Kas makita yu. Kat aramid da ito'y ni Romualdo. Apat-pat ganyo unay amanugang. Ha? Awanan ti mailibak yu kanyak, Papa. Awanan ti mailimad yu kanyak. Gaputan na amakon ti amin. Iha. Diyak pulos impagaro. Adakal gayam ti inalala yu agatad kini Romualdo. Kat dayta ti makagapo. No apay nga impakalay sanak kan kwa na. Apay, Papa. Apay nga inaramid yu kanyak da ito'y. Arig nakat insukat nak iti kwarta. Pakaw ka na kumaiha. Nakulapan ti panunod ko. Kaputawanan ti mo kapamuspusan. Saor kayo, Papa. Tilaang kayat yu tinasursurot. Tilaang bukod yu apagragsakan tinatumpay. Ngamday ta apagragsakan yu. Katipan nakapukaw kumati pagragsakak, Papa. Ragsak adyak tupulos marik na iti unos ti panagbiag ko. Pakawanan na kumaiha. Italang amamiris ko ti bidot ko. Awan ngagpaiso ti sirbi ti adu a kwarta. Nusan mo't lang nga naragsak ti agasawa. Agyamanak, no nakaamiris kayon, Papa. Day ta tinabayag nga inururay ko. Ti panang amihiris yo, iti bidot yo. Italang amamiris ko. Ngawan sirbi ti adu a kwarta. Nusan a naragsak ti panagden na ti agasawa. Awan serbi ti kinabak ng no awan ti kinaragsak iti nagpautan dagiti agasawa. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasalitaan dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay.